Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, чабандес балбандар. Аравандын Гүлбар айылындабыз. Гүлбардан Бурхан Каракадан алдыңыздардагы Карагер Кашка бир тору кашка кара тору сыйкта болот. Аттын бир курчу чыгып атат иншалла. Айтымына караганда өспүрүм. Эгерде бир жакшы өспүрүм издегендер үчүн келип көрүп, содалашып, баалашсаңыздар болот. Сиздерге бир чыгарылыш тууралуу Бурхан ака көз маалымат берели. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизби? Аттын курч окшойт жаны бар, а? Бу алыгы. Өдөлдү ылгабайт. Кичине демең, бизни көтөрүп чапамыз сизде деген аты ушу да. Жашы канча бунун? Жашы 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш. Жазга 5 жаш. Жаңасы экен да. Бир Бир кой бериң энди ага. Токторбай ака. Анакей. Şu аттар, жаныбар. Ушулар жарайт да. Кырчаган аттар экен да. Ушулар жарайт, Ушулар ал жарап атат. Кечен жерде немеде улак болуп калды эле. Жаныбар эч мындай коркуу сезим жок да. Аттыра урган бойдо эле топтон анасына. Кирип чыгып жүрө берет да. Geçen Sokolak'ta, Kengeç'te ulak oldular, o konteynerde koyarız. O şehirde ulak oldular. Yani var, şu oldu öyle. Korku sezim yok. Boyu kança çıkart bunun? Bunun boyu şu 1.55'ten öydürak, 1.55 piliste koyarız. 1.55 narak berak ha? 1.55 menen 1.50'nin arasında da. Tuyakların ayıp yok bu karaka? Ya, tuyakların taptaza. Taza. Hiçbir yerinde ayıp yok. Bunu algan adam rasa jaş baldardı polban kıla turgan atta. Münöz joğuş bu? Münöz juda joğuş yani. Jev içi jakşı ha? Jev içinde ayıp çok. O yaktan bir kopar bir koyar koyar. Ha, bir koyarsın ha? Ha, bir koy ver. Önüne tamaşa kılıyoruz. Yani nerede? Muz öde ıldı ılgı bayttın. Hiç o. Boz yan yumuşak. Boz daha yumuşak mı? Ben de gamaç samaç o kapıya gamaçtanıp Jaman pelleri çok. Ligrovkaları cayında zajganiyası toşuna koyulgan. Toşuna koyulgan den. Ova. Bağısı kançaya mı karaka? Bunun bağısını 210 bin koyulu. 210 bin. Ova 210 bin cavuştur. Cavuştur ha? Kem olat ha? Kem bolat bağlasa. Айтылган баасынан кем болот, содалашабыз, баалашабыз. Жакшы түшүп беребиз. Жакшы. Карага содаңыз берсин анда. Рахмат айкан. Атты бер ат чабам деген адам алсын, жүгүрө турган ат экен да. Жүгүрүп атат экен. Балдарды полбан кылат, улакчылар. Содалашабыз, баалашабыз достор. Көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.